la fai lo bote te pari la tua sibio polo feo te lo atu e lo una au le dono e o le la au e sua mari e o le su mai silie o tu tua nei e pia i tatanu o le fare mari Say my darling to far Tini leo ti ele hanoi Lenga lo la wani o papilo Te manatu ala umasan Te le pama tanita e to far Te ala pele tatasi Security, Leo se moa fiti, se o bolo moe, ma se o fate a tabere. A si da mai se fosse, e io se movilito si mano vai, Leo ne vai a se telefone. Say my darling to far. Tini leo ti ele nanoe Lenga lo la wami a papio lo Te manatu ala umasani Te le pama tanita ke to pae Te ala pele tatasi Se fea, se aune paha Ava tui ala vea ai Ma se e malolo ai Papa koe kodua Ai soia e te petalai Say my darling to paoi Tini leo ti ele nanoi Lenga lo awa Vai solo vuoi le teine le mani e tana Ai ui le aute le chia Maula te peko a te le sia Ki sa pala te la veni mano Say my darling to paoi Tini leo ti ele hanoi Lenga lo papilo Te manatu ala umasani Te le fama tanita e to paoi E ala pele tatasi
mata e ole mutia e fo I o funga ole vao a mi matangi to uruia fia fi Lota ua ola vilani ua osea ngai tasi a solo le falute tali tali le tau ama saile ubenga ia vai ole matalau nei fa aponga yo mauma le tu inana na tafea ile utu ataufau Solomona ia emana tua ole na faia oe ole atua ola asanga ne io o mai a solea na etinga ianganga mapongisa o wala o pufa ata oto apoto le loto ma ua malie le atamai e fa feao le ma fau fau I mea ma e leo leo ia oe le fau tauta e fia leo e sau I lo fale fa sama
lima I watolu a mo. Radio Samoa. Le temelo la wan chile radio Samoa le divang ole so le wa lua mala afa mi tu te nei le afa ole se fulu mala lua ile ni ya wole man go fie nei ole so le tupu le so lua so lima nei ole masino november lua afe lua lima ya sulu man go fie mai ave ole la ile divang ole so awa la vre nge ole tu mga lo nga tu ma faiva lo filima ele nga tso ile ya se Pateta I lang sa fa malfa. O faisi vevela. Ya, mai to wina. Ya, le vevela o le temi foi lele o alwang ya I lunga le manta le la. Ya. Ai lo fo se me pa lo telango na le manu. O no le tanta a to manta ya le tanto vitau. O le tau ma fana. Ai tu la le temi. E che fa lo foi lele lo tino. E pe ia tia tu ai tu ton ia le vevela pole asa fo yo le la e le foto ina la e tia lo tu le la ave na le tanga me fa tu tap I fa fo le laina la fa tu ina la vai fa le ia le da e pe tu fo le porkiko kau kuale le fantama e ma fa yo le ni ata tu wai fo worka como no o le si o pasi tu ile si wala na leila taya so wa ngaku so a ko anu mo si ai mo moala wa ai tu foi e lua I sol na pito mai lum o te fa pe so tano fa ya io le io ni wa to lava ai ma lo le fa yo fa ma lo le on sa I tu manga wenga pe o nga pa ti ai lo to pa ia ma lo to malu Charles hier was ja no in term of tanga le divang ole woli ja was fasin gamalo silfa we na lo tutu ma faiva lo filima pe on tofi ja lo to pa ia malo to malo ja va malo antu le tanga ja ti pe re to ma tanga mai le down le la si le me fo stimulate ma antu le unta to ba tai le divang ole woli se le fo ile to lai fa ile fia na nei bolkalambela woli ma fonga boy le tutua fa woli de radio Samoa Tasilima Eva tonu mo. Ja, tono no mai ona fungal tanto tro ele lisi for le tanto au le to Samoa lewa mai ale fende po le filo inga e male tapo inga Samoa ina sini I au se talia le steto New South Wales ile so nafi mentowina ele to telo ile to le safa pe leona yatu ile no fanga le safa to te fo le filo inga ale tro male tanto au le to Samoa ilana talonga le luma nei ile sa ilinga sempini ole ipu ole Pacific Championship ile va le New Zealand male tanto au le to Samoa ile wa New Zealand mi to want to le swing o yang mai le au le na malolo ai tonga ile fa ngol venga so le se vai today ile tanto au le to Samoa ole mi to want to le to fo I mai tonu a mantale sunga ya jazz te vanga e pe ona fa ilo mai o le fo wanto ma lo si le sunga ya Jaden Sua o se tulanga le leila mo le tanto au e va before le sunga ya Francis Molo e pe ona fa ilo mai le tanto lisi o lo te feita o to ilo o le swinga he lunga o le no fo le fa le wa ya le tingle day le sunga ya Tero May ya wa fo ile so sani le e to lifi lunga le tanto au pe o le timi fa ile swinga a tanto back rowers ile fa nga solonga yo ta longa o tanto talado ile ta longa e vai si matautia ole tulanga e pe o na baita wina le na fai dai ia leulu o setasio alo o le tunu o tonga le sunga ya Elias katoa Anton Wele e yaise sio tanto ele imata manta ya telefone le fia nafi ile manu anga sa ia afia ile taimi a o faia tampanga la tu au ile amatali ile ta longa ale kiwi smatonga ile san se vai today o le li o hopo ate le na taulo na tau au I falling o le li o katoa ile taimi o faile la to warm up
ma fa pele ona patatu wai o ye ilalo ia mai sa fa alia ila i se fa talo doanga ina mai ala ta longa i le sunga fua se tasi o tō maraman wala awala Kiwis ma le awale One New Zealand Warriors le sunga ia Sean Johnston ia le tūlanga fo i pe i ona ia fa alia i sona langona fa mai ua te tauna i intangata i tutuli le mata upulea o le mafuanga fai mai ana fa pe o se awa New Zealand po o le awala Kiwis le na tupu ai le mele ina ua va ai atu yata fo i ele na fa ali mai ele Sky TV ile amatanga o le talonga e mauti no lava ile mafaiona fa o wina ile tulanga i taalo ile li o katoa ia ai e fisilingia fo ia nis sa fa pele ona fa mnulia ile tulanga lava le ole afia o la to ulu ia afia to ai malefai ai se tulong e manuanga sa afia i tausanga o mavai e pe ona ye nisi sa ve mo male ol pelek masuyo ol pelek i New Zealand ile lanto langona fo ile pole ansa lanto va ai tu yang fo mele pole ngole awato ele aisia ya le li fa onga ile fa unga fa ya ele li fo mai po to mai tai fo mai e fa le suenga o le HIA ye pole temi fo le shakiel tama pe fa pe o la ya le masalonga o le na afia se pue ye pole stulanga na afia le temi o le talonga ai le tento nunga ale li Sean Johnson Santa taulava i le pūlenga o le awatonga o na siaki le li o katoa a whaina wha le tonu i le teimi lena a awhiai fo i le tau au le li i o aifo o poate e le te tau wana wha awa wina le talonga wha te ta ingala o le auso i a Jody ma le li o Scott Barrett o Jody lena whaina le talonga le o pereki le i le vantu nei o na whantunoina ia na le vea mailo i tua i le malai e ui o lo fa mo i ele awala o le pereki o le fa i lo mai e le taalo le li o Jody Barrett e ui o lo matua i fa mo i ai ia le o le pereki le fo ia lo le tunu o le tūlanga fo i le a fai utala noa i le menta o le saunga le mo le soi fua ba lolo i e misi le vale a fiai o le fai ai po le ulu se i tulo o le tūlanga le da e te tau o da manta i tuina ia ma le tuale na i fo le tanto wano sa mo le na fa ulia i le tanto talong mo mua lava ma New Zealand ia le fo ia na fa pele o na tau fia i le talonga mo se taimi umi ai se o mai tuale da lo le tanto tunu ia ile to mo mista le terminate po last tulanga wo ye na recovery ai o le tala fia mai Eliesa Katoa ia o le na mo mel tala fa mai fa mai o lai fa solo manuia ai talo sia o le tulanga fo ile le tante manu yaita ita ina ni te wa mawai ia le o langa taalo ia ma avea ngase tu mau ia la tu tangata ia le tulanga nai pi ona afiai i manuanga i te miu ta penanga e le ngata ile le te miu talonga a fai o lena la ve mo le ulu ai o la e te pena le fa alua na la ve i tono le te miu talo jole ia le kiwa o so le mai ka maso le lunga le fo o fa le o ina e tau mai e makwale i loa ka ko le mena i tupu tono le fai ai ia no fai te wantu i tala ni so tangata tanto o la kapi i sa mo yesola usa a pa o e pe ke la ve foi le kong lo ka fa longo ka fa mai che fui vai ia nga fui le vai wala ma lu ora yele ia pe ke yelo king o le a fianga la o le mafaufa ia po le fai ai e matuale i loa tu la vai si faf o le me fa ta ye le mata pule le alo le tonga o le na vave ona o tu fa le mai ma vave ona fai lona tonga ua piliki le fai ai se tu lo ia ma o le sa tomu fai loa ia le fa le mai e vili le antingi po se tu lo ia e tau release mai ele toto na i faf ona ua malo si le pressure i to tono le fai e si ka ko fa kala e le o se mea lele ia ai le o se mea foi e te tanguna fia ai se awa ai va i falling os you so ya ka to ele sa soli e fa yo le mo le maka ka le mo ka ile le ka o le ile o hopot ai to mo mo le mate tau ngaval ai ko e ka e mo le pikoila ia no te fa pele ia e fa i fo ina le manda o fo mai ve ki ka to se malolo
ai ia to ita ia mala te mai tau tu foi lele ia ai longa na ia se longa no kato e fia no foi le vai atu o lo o mo mia e lana au po le au lo na tu ia le so swani i lunga o le malai ia o le mela na ta o le tonu ia e fa me markana le sido maku pa ia le sa wa lo ko ngu e kausi oi io o le mela le ia talo sia ia ulima sa o le fa mo e alo mo tama fa na wala tanto tro ia mai ia ave fo ia nei me tutu wa ia nga me tutu pe uina mo tui ia le afianga na o ia ai te le ma telefo ile sona mo le tanto au le to sa mo ma so se au ta anola sao ai a mau e ai tatou so laia ole a sao le lo o matua pa pe mai le toi ina fulu lo na papa tua awe 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 lo to ua le moe talo fia vai funga ya oe talo fia fatasi mau e itanu ese
ua na pai e le ali. E ta ilua va e ta ilua li. E ta futa ua ma le lau lau pai va. Lui tau, mō le aso. Sauni e ino siaina. Expect to be hated. Mātaio, lona mata upo e se fulu, a lona foi upo e luas fulu male lua. E ino sia foi o tou e tangata uma. Ona o lou ingoa. A ole tu mau se ia o atu i le ngata anga. E whaaola ina o ia. Sauni e ino siaina. Expect to be hated. Wa awina atu e Yesu o na soo e toa se fulu, male toa lua. Se i faisina a oina. I le o atu e tala i atu, le tala le lei, i le nuu uma. Ua foa i atu e Yesu le pule umalava i a te ilato. E tutuli ai te moni, e wha malo lo i mai whaingata, e wha pupula i tā waso, e wha mamaina le pela, ma ia sāva vali pipili. Ai whai mai le whautuanga malosi a Yesu, ina ole ao atu o na soo, e toa se fulu ma le toa lua, e whaata i tai le ngā luenga tā lai o le tala le lei. E ina sia ina o tau e tangata, ona o lou ingoa. E ese ma le manino o le poloa i ngā Yesu i rona au so. E ino sia oe, ona o le tala le lei. E i tangia oe, ona o le suafa o Yesu. E te ena autala, ona o le suafa o Yesu. Samoai, i nei aso, o lau tautua ma lau au nanga i le suafa o Yesu. E ino sia oe e tangata. O lau tō wha ma lau wha au tautanga. I le tala le lei ma le ngā luenga le atua. E i tangia oe e tangata. O lou so i fuanga lue, ma au taulanga i le suafa o Yesu. E ino sia oe e tangata. Fetala Yesu, ai se na te tau au i tangata. O te tau wina lona ingoa i le atua. A o se le tau wina lo suafa i tangata.
o te le tau wina foi lona ingoa, i lo utama o i le langi. Samoa e, o lau tau tua i le suafa o Yesu, e ino sia oe e tangata. O au taulanga, ma lou so i fua foai i le suafa o Yesu, e ino sia oe e lou ainga. O au taulanga osi mō le atua, e ino sia oe e lou no. Aua tātou te whaavai vai. Sā moai, na o le suafa o Yesu, e te manui ai. Wa na o le suafa o Yesu, e manui ai lou malo, e manui ai lau e kālesia, e manui ai lou ainga, e manui ai au fe au ma au ngā ruenga. Ile nei fo i aso. Aua e te solo muri. Aua e te fiu ngofie, e tau atu le suafa o Yesu. Paulea o le suafa, tātou te maua ai le ola e whaavavau. Tātou te tāru. Lea tu ai, ua mātou mautinoa, e ino sia i mātou, ona o lou suafa. Aoa o mai i mātou, ia mātou tāo fi mau i lou suafa, e whaaola i nai i mātou. Tātou malau a fio i fe au mga ruenga o lene yaso, e manu ia ai mea umma. Lou lav suafa i Yesu lo mātou alii, ma lo mātou whaaona. Ua mātou tatalo atua i nei. Amene. Fa
this update, northern regions continue to lag on economic recovery. The unemployment rate hit 5.3% in the September quarter, with about 160,000 people out of work and looking for a job. Almost 100,000 are in Auckland, Northland, Waikato and the Bay of Plenty. The Herald's Liam Dan says unemployment's noticeably lower in the South Island. Auckland, as it has been for a few quarters, worse than other parts of the country, and better the further south you go. Claims locals living near Auckland's Eden Park like being in a neighbourhood hosting live events. The government's proposing increasing the permitted yearly concerts from 12 to 32. After a review's warned, the city risks missing out on $432 million income over the next decade. It's asking Auckland Council for feedback. Eden Park Residents Association spokesperson Shona Tagg says the majority of members want more events. As long as we continue to have open dialogue and discussion around being good community neighbours and how events are managed with support from Auckland Transport, everything can be achieved. The Primary Teachers Union is calling the government plan to remove a treaty requirement for school boards racist. Erica Stanford's announced plans to scrap the directive to give effect to the treaty, claiming it's made little difference for students. NZEI President Rebecca Lissell says Stanford appears intent on pushing a single narrow vision for education. And quite frankly, our children are not one size. We have a variety, but she is more intent on making everybody fit into one box. Flames and smoke in Kentucky's Louisville, where a cargo plane crashed near the international airport. The US Federal Aviation Authority says the plane was leaving the airport bound for Hawaii. Local police believe there are injuries, but not yet confirmed any deaths. CNN's Pete Muntean says the United Parcel Service confirms it was its plane with 3 crew on board. Investigators really now have their work cut out for them because it does not seem like the images show any apparent parts of airplane. That's news. In sport, it's official. Midfielder Geordie Barrett won't play any further part in the All Blacks Grand Slam tour due to leg injury suffered in the win over Ireland in Chicago. New Wellington Phoenix footballer Carlo Armiento has revealed he was let go by the Brisbane Roar while combating cancer. The 26-year-old was diagnosed with stage 2 Hodgkin's lymphoma last year and has been in remission for 18 months. The Raw opted against renewing his A-League contract while he underwent treatment. Armiento says that took a mental toll. The stress of being off contract at the time was, I shouldn't probably say this, was more stressful than actually going through the treatment because I knew there was light at the end of the tunnel. Like I knew the treatment was going to go well. It was that I was off contract and didn't have a club next year. That's news and sport. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz.
Whawhiwhianga sui whiwhiloi o le rivaeng o lea so i le toi tili wantu o le malu le turu I ngā ruenga tūtia ma whaiva lau whilima e la ganta wai leo nisi o wha moe tunu ina le o ngā tonunga le mu o le rifo I viaso lewa se antu ia iwa mirute o te ane le tulai tasi a vei tue a matal tasi o wana o te al tasi a whaia o le pule po le supervisor ia pule I bea oi e peo da tau I telefoni I le so, le sa awidantu le ngana Peritania. I totonu o le tūlanta I le iwa tausanga. Ua si ti atu ai nei le mole me tau o le unemployment rate. Ia po le fuafoi lele o tanganta o le inia la tunga wenga tono New I le 5 tesi ma le 3% o le matua mawalunga mai le tausanga na se ima vai atu nei, e o mai I le taimi nei, e o atu I le se fulu ma le vanu wafe, e leo whai o ngā luenga ua le toi maua e tanganta, e le ngata I leo wa wha tupula ia, e le lea I ngā luenga mō tupula ngata lavau, e ma le totele, o lea ua toe o ese mai ngā luenga, ai toi fo I atu I tūlanga taua onga, e ua tuwai fo I o nā lui lunga le sikitanga, o tutongi o tangata whai ngā luenga. Mai le lua tesi ma le tasi pasene, mai le lua tesi ma le wha pasene, e pei ona sa wa I le piliota I ona tuantu. Mai o loo whai lua mai I, ia le ke leo le a whai no tanto, e ma le tamau ai ngā Nusila I le reifo I waitau. E ui o le wha mai a le whai ngā malo I le temilere, o lea ua whai titia, ia le mo le mea fwoi le leo le rate. Lea I tutongi ai lau nonga tupe fo I le I le whale tupe I le tau o lo whale motu ea si kako wa I ala pe mo I le damea ona o le taunga tau le soi fuanga le wa yei tātou I le nei fo I vai tau ea mai wala ona mafua o nā lulunga lea fo inga o tangata le aini ngā luenga ona o le tele o pisinisi o lea ua wha malo lo tuma ia pe wale toi wha whai ngā luenga ina fo ini tangata ona o le wha le tonu o le tamau ai ngā New Zealand. Ia, ele ngantailea, o nisi o tangata. Ia watu uanga aluenga ni New Zealand. Ai malanga antu ia turu e mamawe pe ore iei Australia. Ona o le wha le tonu wai au tātu tongi ma le mawai o ngā aluenga. I to tonu o le rei antu. Pita, a whai ele ia vea o e matangata nu Australia. E te le maua uma benefits. E maua le tangata Australia pe malanga mai nei eile so. I to tonu o New Zealand. Se I vanga nā o no le suinga o le tūla whono la wa iei le teminei Australia. Le na suia mai iei le li pāle mia ma le lātou whainga malo ia a Anthony Albanese. Ioi, o le suia mai iei le tūla whono fo I le taun se fulu tausanga o e nofo ma e whainga luenga tono Australia. Fatoa e anga vaalea e te tālo sanga I le mei tau o le sitiseni. A o lona tau voila, ioi, o le kaura kuaka eka. Ya no marba no la ia leo whainga malo le pāle mia Australia leo ia le temilere. O atu lo I tonu, sui lo maltula fono. Mai le se fulu tausanga, o le temine I wha lo tausanga talua e nofo I Australia te le toi alua I sisi aturu. O na mwhai lo leo na e tāla sanga, ma vea I loa ma oe, ma wallaby. Ia, a vea I loa ma oe, ma tangata mai le land down under. Ia, le na. Stasina vaenga mo lo sila fia le ria woli. Ai o la va sa vaso. O yeso fa mo foi le ke ma salo salo le po anani. O le vai longo mo le loto le po anani. Tolu se fulu ma le 1 miliona tala. Ya mai o le foi live mai le tala le stanga tala ne silingi e sona langona. O mai ele tai ona mamulu I se silana pepaloto. Yoi. E lante mo moe malana pepaloto, lante whioa I malana pepaloto. Alongo ua sili antu le pepaloto, ia nei lo lona to lua malana whana. Tolu sfulu male ono ia miliona, whai lo kona o tanto lo tolu buana ni. A jala whantu I lole li vahengo la uli ia he dengi o vahenga, Josefa whantu la wano, o Arona Sila Malalanto o Whinga Alwenga, Reed Josefa, Malainga 9 Point England, Glen Ina as East Auckland. Before here, Solomona, Yamal Tamalo La Wina, o la Whinga Alwenga na Ale Porter Group, e nei Manukau, Malo Lenga Alwe Malo for the time for foul, e Mojo Molo Mavitamai,
Nei fue a tātou tāwale whianga I maka singa le whantu ai ngatausi ma no le whai o le whaiva.
This one's going out to everyone who have lost someone special to their heart. Alofa tele mo to uma. Rest in peace. Check. So le la mala mala so follow malo si o be amo tu ona o isa fa be se pangota le se tamale ai fo i se tina o e so la lava ai tele fa tali usilinga ilangi le mo o se tali ai ui ile e tu mau pia o lo la le le ave isia ile lumana i o te fa tali tali pe matala mai e o pupumi o le langi o se tasi fo i se ilave ai mai o ola mona lava o vai vai loi mata o le matu lava oi manu e ala fa i mala ai aluia o ia manu ia lo malanga e tu mau pia oi i lo fia male tau sa afia o so umalava ele suia sau se aso toi felo ai o o ile na ai o mana o nga sai ai mo ele lumanai o o fusia fa atasi lo o lo fa o le mafai mai ma o be ana e o la mai lo fa mo nga mo oi ile fa ava vau pangale o le tau tau loi mata o le matu lava oi manu e ala fa I mala ai aluia o ia manu ia la malanga e tu mau ia oi CJ Matasi Malapese o Omusia o hele country Leol Pacific Love Band. Ebele van tunga le kapinale na dacho to langi de mai peseta puni asole mativa matofi fa o Sofia. Ja male pese I to fa fa samo. O lewa lus ful male no minuto te neling to line tasi. O re msi le dacho polo klambela recho leon le afo le tasi. Mak to le voa yo wa yo fola aulan mona Oi piniki pasa io le anso le novo to tasi e ma le anso le novo to tele ai le ai se tu pe fa alwe fa ta we zeland
Major weather events have created significant challenges for Auckland, while game-changing transport projects have created massive opportunities. It's time the plan for the city caught up. We need to better protect people and property, enabling more homes where it makes sense, where Aucklanders can walk to the shops, catch the train, or live closer to work. To learn more, visit AK Have Your Say Auckland's Future Housing Plan. Submissions are now open. Brought to you by Auckland Council. Tāmaki Turiki. All together, Auckland. Are you and your whānau fully immunised against measles? Measles is serious. It spreads fast and can cause severe illness. Your best protection is 2 doses of the measles vaccine. So, now's the time to check if you and your whānau have received both doses. If you haven't, it's not too late to catch up. Book your immunisation today. It's free for most people. Find out more at info.health.nz/measles. Sunga o whenga whakao e lo kawale fo maunga Max Ila. Senga o ka amilo e o kilangi. Mo koe foi mai lava i o Tara i le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pau kawale. A ole me Pico City. E ngā le lua li maka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moai ta wale ma pau tau ngofie ya New Zealand antoa. Mo fo iseti mag wheels mo so se tu ai ngā ta wale ma le telewishi au unanga. Warren of Fitness i le na ole se fulu tala pia i wha i lo i eina e wha afafonga le Radio Samoa i nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walang Lola Tire World and Auto Limited i le lua fitu tasi tolu o mo pau ta avale. O le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O e si la fia me e whaatino e mawhaiona e umi ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia me whaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga aire equity o lo fale. A wani e misiere por kalame o le malu i fale. Ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te aile whaa. O le a e sila fia ai au wala e mawhai e ona e umia se fale motu le lumana ai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le polo kalame o le malu i fale, ia fiafi o asorulo vai aso taitasi, se fulu e te aile whaa. Bread of life sent down from glory. Many things you were on earth, a holy king, a carpenter, but you are the living word. Say it now. Come on. Alo le soi forma duia le tatou tudu mai le tatou por calambio la retole ola le yaso ya fata lo fatu le suafa ma malo tatou le fa ola o Yesu Kristo o le tusi kolose tolu fa upe sfuluono fa pea ia nofo le afionga a ke riso i te tonu ia te outou ia tele lava ale upu mo la solenei fa tumulo mafau i le afionga le tua po le upu le tua wa yese taimi e ke mafau le se mea na e tau mawhai po ngila au fo i ola i tono lo whanua ia e laku kau ka kipi lalo ia ele umi fo e laku fo lisi aso wa mo koe ola e fo ila au le manga o kipi lalo o le mafua anga ona a toni mawhainga e kipia i lalo le la au a o le la au e tu mau pea e ola pea o le la au e mawhaia o ngā koe ka kupu mai a ana o le mele e whai o lo whaia mai kango kipi ia kipi o a inga pē le la au wa ilo e whaatusa whape na ia mei o mawhauwhaunga ngā sala mawhauwhaunga tuai sinful thoughts mawhauwhaunga tuai e whape ngā fo ilo ngā le ngā ioio me mawhauwhaunga tuai ia te oe o taimi fo ia ke saua ia Yesu ia ma e whailoa ai male le i whaola Yesu ma ia whaia suinga i lo wolanga o le mela whaia Yesu ia te oe o le ai mako ngā suia lo mawhauwhau
o le e mafaufau I mea fou I le tua winga I le tua o le lofa o le tua ia te oe ia o lona fina ngalo I lowo langa o whaamanuianga le tua I lowo langa ke le yo mea fou o le e mafaufau aku I le lofa o le e mafaufau aku I le anga lelei o e mafaufau positive ai sea o ngā ua ngofo le fionga le tua I kukongu ia te oe o le a maka fo o ngā sui o mafaufaunga peitai e le whapea o le a le ko iai ai ngi mafaufaunga tu ai e o mai ia te oe mangua e iai le tino o lo iai le kingo le ngei ia o le ku maufo ia o ngā kula ia ki kāku ngā kula whare tangata e ui ngā pē I lalo ai ai kaimi e koe a ngai mai fo lela a ngai mai o le mele ke whaia o lo kangoe kipi lalo whawhelonga e kipi lalo ia ngā tula tuai po meo o mafaufaunga tuai o le me kangoe whai e whaatumu oe I le upu le tua wa a kumu oe le fionga pa ia le tua o ngā whiwa leo le ngā kula kuai e koe ka oso mai o mafaufaunga tuai ai oso mai ai kipi lalo e le upu le tua ai mafua mai la ina ua whaatumu oe I le fionga a le tua whai mai kala kuspa ia nofo le fionga a ke riso I to tonu ia te autou koe sauma le upu whapopo ia tele lava longa ia makua kumu oe I le upu a le tua o siri mo oe le aso le nei o iai sina upu a le tua I lo wolanga whai mai kala ka maki whai ngai o iai se me ngai leo I lo pa o iskanga kua wheoa ia I leo langa le ai masinga fionga le tua e ngofo I to tonu ia te ia ke lo le lu ila mo oe le aso le nei ai manao e te ola I se olanga manumalo ke lo le me ki malo o le fionga le tua e nofo ia te oe matumu ai oe le tua ia maua le ngā lala o I mātou me se fo nei atunu ia e whaitau o fionga a wa o ina e pui pui ma fesoa sohani a te I mātou I meo le nei olanga whawhitai Yesu Amen.
Sufungvali dau Vanya Majul Toloa i le vaingo le woli wala pese ua telele lofa ioe an telele lofa tufa mai a le ai longo mai. Mole tuela gang fa tai le sunga le feife au ia pasta la fa le kopa le Assembly of God I lanu I savai mole tatu polka la menai le vaingo le woli. La to mo se si ona fa poponga I le temi masani le aso a taiao. Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Amo. Ja, o mai fo le timi au dan to ni sino tanto fa linga ma fa silsilanga o le utolu mai le official le Radio Samoa e au ki lani nei awala le longo pu yeli o lo to pa ia malo o to mabalu e lo to mi fo stemi ona tapena le o matua ia mi se leva tanto ave ta vale piki le fana wa onga ile tu wa yo onga pe fa yo na nga yantu le fana ya onga o le rifo ia so lulu. Ja, pilava on masania ia tanto faalinga ma silanga mai nu wa fianga o mafutanga e kalesia o la potopotonga e va pefoi ia tanto I tu malo ma ainga. Silanga mo ilanto uma e topunga mai ia talataina no foma ui mai tua tunga mala talataina e mutafanga I ulutongia ali panta o lo alala I Samoa, America Samoa ma so se tafa o le kelope. O le awhai le tātou taladoanga lona lua I le tuantu sile o le Church Unlimited Cafe I le tolu pa lima te ada tu Road I West Auckland e whai le so to na ia so lusun maliva o November lua whelua lima I le se fulu lua I le awali ma tau te wala awa tua I le awa ma le wha alo I le paia ya ma le mamalu I o tau langa wha lupe a fio mai matala au mai tanto feilo ia I le aso fuafuina o lole awai mai o le a le whaatali ai fuafuanga a le tanto ainga poto e morisi whaamtalanga wala wanele tanto lumera lea I tono New Zealand o le olua fitu whalua o tasi lima luono olua fitu whalua o tasi lima luono ia po au se talia foi I le tanto lumera lea o le ofa tolulua valuiva iva lua iva fitu o fa tolulua valuiva iva lua iva fitu fa tayro seinia le tanto fa silsilanga le da e talataina valusia talataina le ala isala noa William Palmer to inga malava lotu talataina mai fopo ono sai Palmer. O le awhia se whaalinga le Pasifika mō te tau ia mala e peone yele pe a po le malu I le te puke o Tara Community Centre I le asto nai asa se fulma 5 November mai le tasi le hawauli a nga I le whae le fiafi e mawhia ona whaiso la e Samoa e whaali ai lau pe a po o lau malu Morisi whaamtalanga whaafso te yane I le whalitua ia Sabrina Fale I le olua tasi iwa ono tolu o tasi Olu tasi iwa ono tolu o tasi ma le tualea so sfuma 5 o le masina o November lona winga o le vaia so faupe antantu o lia I le alofa malanga leo le tua. A waringa alo sau lo minga o le tusi o le songafa tasi ei ma le tusi o le vau filifili e mawai whaalupenga o Samoa I sifo tutuila ma manua o nisi o talatu o Samoa o la ngā upu o le matafa yo le matai le whaingo whaale velave e pe yo whai poiponga ma liu le o siu singo a inga pe sila whainga o paolo o si whaaloalo whaalangingo e kalesia ma le tele o le ngangana o whaalolonga e na o le fitu se fulu tala le tau wana o le official Radio Samoa I le tolu pa tolu ono Hobble Avenue Marukau e maua tu wai sau lo minga morisi whaamtalanga wala au le lua ono lua antasi 5 I watolu lua ono lua antasi 5 I watolu pe tika yane lunga lo penga to whailangi o le shopradio.samoa.co.nz shopradio.samoa.co.nz e whai mai eilau o ka whaawitai. Silsilanga mo le mafutanga a le fianga o vaie e sa fanta. I lava tele ta wai fa silsila antuai mo le whaaloalo I le mafutanga Alo matama whanau le reinu o vaie e sa whantai whapea. Whamole whamara tuantu le tātu mawtanga masani I le astona I neia so valu o November lua whelua 5
I le July tasi le woli e whaiale I le lawa o lutu I mangamau I le tuatusi le foa li neri place I mangele. A fio mai mutala au mai tātou mafuta ma wha mutuina tātou polakalame o le whaiunga o le neitau sanga e miseu fuafuanga mo le lua whelu ono. Talo ia alofa mai le tua mori a tielo tau se fua I le aso tātou whilo iai e pu e o manu morisi whamtalanga whaapsota iane le lua fitu lima o tolu tasi tolu lua fitu lima o tolu tasi tolu po le olua tasi o iwa lima lua valu o lua tasi o iwa lima lua valu whaaptaiolo seinia e le laulau a fono na le whiangova ie I au kilani nei. Silsilanga o le ola manuia Zumba. Tangata anua o Tara ma Papa Toi Toi. O le awhia le launch a le ola manuia Zumba I le asri le deia so fitu. O le masino November I le se fulu I le tai au. E tala leva do mo so sitasi a waima iai. Maua fua le tamaftanga I le aso. Tātou whila I le asri le dei. I le se fulu I le tai au I le taulanga whaatau I o Tara. Mo le talaina lo ia o le tātou wa whaamalustino. Ua whaengo I nao le ola manuia Zumba. O le vaiaso whapatola nei o le puipuinga, ia po tui puipui o le misela, o le Measles Immunization Week. O le misela o se wha mai pipisi, e a whiai le whanau whape tangata mātutua, e ono tinga ina le tangata pe a le whaai tete. O le talawhiawhia e mawhai ona fo ia le rei mai e wha lua ona whai tui pui lua doses o le MMR po le measles, mumps and rubella ma e iwas fulmala 1% le pui au ohe wha pēla ua inga o lo yeini si e anga waa I le whaia fua o le nei tui a whaia tele mai loa po ua mai ona whai lau tui e mawhai ona e tanga iane le upenga te whailangi o le info.health.nz/measles. Pe mawhai ona whaafso tai fo I lau fo mai po se whale talawai. Mwhai fo ona e wala au. I le vaccination helpline. Iau noa mase totongi I le numera leo le ovalu se lau. Lua valu, lua iwa, lua ono. Ovalu se lau, lua valu, lua iwa, lua ono. Aua e te whaatali ai wala au nei loa. O le veia sa tola nei, o le tuipui o le misela, Measles Immunization Week. Puipui oe, puipui lau whanau, puipui lau pito no. Ila mala tātou silsilanga muli mai le official kone sula wao le malo Samoa. E silsila alo antu ile malo Samoa o lo alala mapapa au I New Zealand nei e whapea. O le anta punia le official konsula wao Samoa I Aukilani mai le Julai se fululua I le awauli o le stofineia sono o le masino November lua felulima o le doinga o le tauls fululua I le awauli anta au. O le ato talaina le tātou ofisa mo ngā luenga masani I le aso wharai le aso fitu o November I le taimi masani. Taingolo senia e le ofisa o le koninsula wao Samoa. Tui au dātu le tātou whaalinga tāua le dā whaasilsila whaaloalo antu. I le mamalu o Samoa umalo alana papapa au I New Zealand nei whapea. O le antapunia le ofisa o le koninsula wao Samoa I Aukilani mai le Julai se fululua I le awauli o le astofi a sono November lua felulima. O le atu talaina le tātou ofisa mo ngā luenga masani I le asfarai le aso fitu o November lua felulima I le taimi masani. Tailo senia e le ofisa o le koninsula wao o le malo Samoa. Lisi dau tātou whaalinga ma whaasilsilanga o le watonu mai I le ofisa o le tātou wala leo le nivaenga o le awauli. Ina watu e valu nei minute o na tālea o le tula. E lua, tāle lua ne whaafungalenga tātou telefon. Tupina mai e levaenga o telefon wala Radio Samoa tasi lima I watonu amo. Fangala monu pisa TV
Pisa TV he karo Rora piti Talo fatu le mamalo le basenga la mama e pupula ile ngita wa inga abise eba e pengi wa amakale su inga ole base akosole fa asa o mele pena kasi kabili bile wasela uwa bebela kasi luo populu puba eba iba inga fai kaule fa akele ya luwa o vale sela ili sisamo inga ile ngumelo apa o kasi ka uwa salamo fule malo lunga la kapi ile posinga inga va embo amole malo lunga fa kapiki wasiki pipili ka emalo ole ato e fa waitalo e ole si ele leile a anno I ole ile o so ile ma alili o ole ufu se va ai beautiful what it tell what all the time me fa fanga va yen fanga it's mighty la nga asa ole fa la ole longo ole tell longo a e I o fanga la mono Pisa TV he karo ole bro sila no kala ya kea o eke koe fo I mai ama wana ko kongi vai aso ka kasi ma eka ngela fo mai ka fa ama vai songi aku songi mai ma ese bye bye ako le masinga ao o e Teresa wa ese love vibe movie ile kaya po ai li kai kai I am reply mai ile leva ole po one on a good night mo a e winga game e kinga ma yo lo fai ai koe fo I mai ngai Mamu elele kai fai ngaka ue mama wakulaba uki walelela I don't know I say wasili ai no kalinga le kama fukanga uke ofo ilole alofa if you're right ole mafua anga kongole likeli sanga omusukele ai posta ko story nga ono maka ekele feel like find my nga kepisi ai over ai kusunga nga ki online hey kai find nga we mama wakulava okay
visa. O whenga yelo mawhauwhau. Ke whai aku anga i sau visa. O levanga ulele aku kakwhafsanga i esi e kala mo sa o mai aku la mele kupu i le vale. A whai o sisi o kele ke iai kau kala sa o mai. Mai lolo whiwha kali kali ak vai kele ango mai. O makula o lofa o la o malo si o makula o life. Ua o wilongi e ke lelele. Kai whainga ka waile whama o ngilava. O ke walele wha soifua. O I say wasili ai no kalinga le kama fukanga. O ke ofo ilole alofa I au maka. I say wasili ai no kalinga le kama fukanga. O ke ofo ilole alofa I au maka. E whātala whātu I lau whaafonga angale nei tūla o le aso o tātou telefone ua mawhai ona tū whātasia e lau Radio Samoa. O loo whaau au peanga luenga whaatino leo leo ma au nanga tau I puipuinga e tau fia leo o mai I totono o le au tunuu o le tele o whala au whaasaina e pe una whaamaonia mai fo I le tau fia ia leo leo o leo o atu le tolsfulu ono kilo kalama o le mamafo o aisa o le cocaine na maua o au mai whaanana I totono se pusa la o loa. O le nei pusa la o loa na tau nuu mai I au kilani nei. Sa au mai Brazil e na fuafua mo se tasio pisi nisi. Whamatala le satini sinia o se leo leo so e whaapitoa Detective Senior Sergeant Jason Hunt o le vaenga o le National Organized Crime Group na maua e nisi o tangata whainga luenga ia pauta whaasaina na I tonu o ato o loo I lunga o le tele o loa na vatu I tonu o lea pusala o loa. E iai le tonu ngā malo le malo o ni ngai o inga o ta ua I le ngangana Britania o le rip-on o rip-off importation. O lona winga o meto tia ma awala vaenga po kulupo lo whaatinoina ia soli ngātu la fono. E na ai pauta ma whala au whaasaina e au noa ma le sila fia e le tangata e anaina o loa o lo au mai to tono pusala o loa. Whaamaonia mai e ala I reporti a le leitio whaavao maloa New Zealand ua ngalulu e nei leo leo ma paanga whaavao malo e tau mawhai e sa ili I lātou e whaso o tai I le nei mata upu. Ua whaafetaia e leli I sa atini sinia le au whainga luenga mo le whaaso taina o le lātou au nanga e tu sae mo le lātou mawaina o ia whala au whaasaina. I whaamaunga o nei pauta whaasaina e o atu le se fulu lua tesima leono miliona lona tau au whai, ai o le fianga tele ua vave o na maua, ai le I o atu I tua. Whamaonia I reporti le toa tele o leo leo na whaanatinati atu I Great North Road I Avondale, o na o se mata upuna tūla I mai le awa uli o le aso lua o le neiva yaso, ina o maua le mata o tia o ni manuanga wa afiai se tangata. Whamaonia e to lua ni ali o ta fia whaapango tā nei, o le tasi o li e luas fulvalu tau sanga le matua, o mōlia nei le mōlianga o le whaatupuina o manuanga, ma le whaamoe whao o ai manua o ngaonga I le tino, po le wounding with intent to cause grievous bodily harm. O le tasi o li e tolsu tasi tau sanga le matua, o mōlia nei le mōlianga o le osfa inga tā tele, po le common assault I le ngangana Britania. Na avatu le na afia I le whale mai o mero moa mo tonga fitinga, ana whaalia leo leo, mai o lātou sa ili linga I le mata upu e maasani le lei I lātou, o lo a afia I le nei mata upu. O whaalia le whaatautai o lātou sa ili linga msuenga I vaenga mai tū uma, o le mafua angana tūla I mai aile nei o sfainga, ma le whao o manua.
Mai luas fitu tausanga o se lii ua molia i le talepe fale. E pe ona afia le ofisa le tamaita i faipule le Minster ya Judith Collins. Whamawina o le ofisa le tamaita i Minster o lo o le Great South Road. O le mea mata utia e lea mata upu o le mafua angana la vea i lea lii. I whamtalanga i whaapena wala awane leo leo e sui le vaenga o fisoswani mua. Ina ua lato mawane lea lii o lo sa vali ilunga le awala. Po le afo le tūlai tasi le vaveau, ma o lo iai manu anga i lona tino. O le ana avatu ai loa o ia le fale mai mo tonga fitinga, sa fesilingi ai loa e leo lea talavou, i le mafua anga ua la vea ai. Na tali lea lii, na maua o na manua i lona taumawhai e ta lepele ofisa le sui fai pule a Papakura. Whamania o lea ua whaatino se usuenga whaapitoa po le forensic examination i le ofisa le tamaita Minster. O le soe tu lai ai le ua molia le whaamsinonga whaitu malo i manukau e tali lona molianga o le talepe fale. Whamawina reporti e leo le taimi mua lea ua awhia ai lea ofisa e peona ta ua sa whaaleanga ina foi. Ina ua asu i aini apa vali a o whaatino ai se solo te tee i luma ane o lea ofisa. E le o mai loa pe whaafewhia tonu o na awhia le na whaia le soli ngā tū la fono. Po iai foi nisi o masalomia ile nei mata upu. E paule mea o mautinoa, ua alu le ali e tali ona molianga ma ona manua. Ai tala muli o lo i tonga le tamaita i Kovana Sili, ya Dame Cindy Kiro, ma le alifo ma ia Richard Davis, ua whai masuia ao te roa. I le whaamnatuina o le atoa ngole se lau 50 tausanga, talona whaatino ta inga le malo tonga i lalo le whaamani malunga o whaavai, po le Tongan Constitution. I le whaamnatuina ai o lea aso tā ua i tonu o le malo tonga, o lea na awai atu le Kovana Sili i le ulua i sua ino le ele mo se ngā luenga fau, mo le maota o le pale mene, ua whaingoina o le fale ale a o tonga, i le nofanga o tā ua o le laka i monu estate, o se ngā luenga o ua whaamawina o lo whaipa anga i tonga, New Zealand ma au se tā lia. O tātou talafona mo le nei tū lao le aso, whaafetai, whaafunga mai, tō whaasefua. Malo soifua, o le se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu a mo, se ki a Radio Samoa.
Whakifanga sui whewhiloi o le rivaengo lea oli mai a DJ JR. Ira o se fulu male lima minuto te nei tu lai lua fa te ya tu le fionga ya le lua yeli Aisha Hooch. E mala vango telephone mo ta tu tala pingo le sa e fa funga chieng. I link tu lai lua fa nei misia. La pio nei tu fa funga i link tu la e tolu i le woli o le so. Amalo tu ya kasiano le uso ya faiari o se fale sa le malolo ai masi. Ja, tu ai mala kamale o Vincent Stephen ale mau tu vai dai Papua New Guinea. Yoi. Papua New Guinea le tali malo ma Australia le tamu sanga le pola langi o le talo le laka piliki i le tau sanga fo.
le fia patita oto le fe po. Ai ona olo o alo faiva lo uso le malu le ainga taua ana le fionga ia anae, afa anae. Ia wafo ile tato wha moe moe. Ona o le wha alanu tasinga. O le wāwhenga ia o New Zealand mātunu uolo o wha pena o na whai malanga mai. Ia o le nā o le ātam whai tuaia sa upu e langonongo sua i le fionga i le ainga taua ana. Ona o le neimata upu taua. It's a great privilege for me to support my brother Matai from Falelatai, le fionga ia anai afa anai, or Lupe Matsila afa anai, in his and his Pacific Justice Committee in terms of their efforts to try and obtain justice in terms of how New Zealand immigration treats its immigrants, the peoples that are of the Pacific and the rest of the world community. We are aware that as of this moment, there are 1.65 billion people from 60 countries who are entitled to arrive into Aotearoa visa-free without any need for documentation. And we are also aware that China is about to be added to that list, so there will then be 61 countries and over 2.10 billion people allowed to travel into this country without the need to have any documentation or any visas. It then beckons the question, is it just? I have just completed delivering a lecture at Auckland University last year on the 19th of July on the issue of immigration. Is also relevant to this lecture. And in it, I refer also to the Awhironga Anai and all the other people who have fought for human rights in terms of the citizenship rights of our people born between 1924 and 1948, and what an amazing victory that has been for Le Awhironga Anai Afa and his committee. So based on what we have been able to achieve in the past, we now need to hold hands and go forward together to try and achieve this new goal, which is justice for all. And if our people should arrive into this country and not honor the commitments that they made in entering New Zealand visa-free, then we are prepared to assist the immigration in terms of ensuring that this does not occur again and ensuring that we have a fair and equitable field so that everyone receives justice. So I would ask all those of you who have not yet signed the petition, and we only have 3 more days. The petition ends on the 7th of November at the end of business, and we need to sign those petitions and we need to send them in as quickly as possible and show our support. It is my strong belief that unless we back people who take this kind of initiative, like Le Awhironga Anai Afa and his committee, the Pacific Justice Committee, we will never achieve our goals. Because unless we raise the injustices and make a strong point that these injustices occur and request that the playing fields be leveled so that we are at least treated equally with all these 61 countries and 2.10 billion people who don't have any special connections to Aotearoa, New Zealand, we are never going to receive fair and justice, fair and equitable treatment for our people. So with that, I say thank you very much for your support. May God continue to bless you all, and especially may God continue to bless Anai Afa and his hard-working committee, Pacific Justice. Soifua Maia Manuia. Fofonga se iyo pese mavailoa Utelefa tufua osetana Aya ona na fonga lama lama Tangata masio na paasino maga Ole ai ngatawa
fo o papa Ainga o tupu, ainga o papa Ainga o ta whaifa Ala mai la ia I matau A e sila sila mawhaatatau Ia ui mai ia mawhaingata A fionga e mamala Ainga tawana Se e maia Ai whaatapatapa O le au fia O lau tamalena Lau I ta whaifa I amapana wailoa Ai Samoa Ori ori mali e la ia o lau tifa O le aso aula o le lupe wa mata ina Ua sila mi o le aso Ua lolongo fo I o le malo Ua pa ia pale, ua pa ia fo I fafo Sile soa E alofia o le pulu fana aele Alofia lau a fionga Fale fitu o le tangoana Ile noa fofa alo alonga Ua ma apeto finga o maota fo iwa ilonga Mata mata ngano fo le maota Toto fi maila au o le taua Samoa ia maulau nofo Ia alu male pui pui toto Ua alu anele tala I fono Ae o nofo mafa alologo Aina ua fa amalele nofo fa ae tete Aina tawana Se e maia Ae fa atapatafa Ole au fia Ola utamalena Le tuia ana Ua sale minoi Sa ole pisa Fa asapanu malona ainga Ngalu e faitu wa maunga Ula o salongo maupule ulu moenga Basta Afua mai maunga e o ile moana Leva ano foa tolu o le tuia Ana tole a foa Sa tula mafono male taula miua La wila I Samoa Tau fauna I foa ia Ana sa fina uile tuia Ana Uma ape auto finga uta uta uai lau nafa Leva ano foa tolu o le tuia Ana tole a foa Sa tula mafono male taula miua La wila I Samoa Tau fauna I foa ia Ana sa fina uile tuia Ana Uma ape auto
fianga pa vivinga le fianga o fala tai la inga tawa anai da uto lus fululima du tolo tolo tale o le tula e tolo ya tafolo tolo fa fumale le tulu swa poponga o tatu tala e vai funua ile ngada samo ile ya woli ma tango fiola so lulu le so le tup e ya fa tala fa tuaile ia pua manu fa pea tāteo ia male tungana ia saulia male au whenga luenga o le sifi pō ia malo manu ia tele ia le whenga ia mga luenga ila asau le la se ia ulia tufo isina manu le whiawhiana nei o le pamalik se amala inga nang sini fa talvantu le niva ingo la wul va malo antu le fionga e le la una fausia le fionga ia misa telefoni e pe ora sa yelo na sao a wale fa pulanti lina me fa ma tubai o le tamu fainga e pe ona sa tamu fa ya yolo tamu fa e pe ia le committee o le Pacific Justice ina ia mafailea ona talia ma fa fonga mai le malo ni sila tau le mai le office of femalanga inga ina ia mawe ta tau le avanoa e malanga mai e ni sila mai samo e au noa ma le talo sanga ino ni visa o e sila fio le temini o nawa yele si tanga o le talo sanga ino visa ai ua ye fa mala temi fa tapula ia mala tulanga foi lelo le toi maua sa refund pe toi maua toi sa selin pe a faida e le talia ina le talo sanga ino la visa wa fiani maliwa ni ainga e tu wantu lava ia le tino maliwa le dan tangata i le ono futu pole ele e le itali mai lava se visa talo sanga ina le ole visa ia le da o le mafu angana wala ina e se tō whahai le fionga ia anai atha anai ia malana komiti lea i totonu o le Pacific Justice ina ia whaia ia se petition ia pe whaia se seili ngā lima le tu antu i le malo New Zealand e mutaina la le tātou seili ngā lima le dāpo le petition i le as freile nei i teimi e mana vai ngā luenga ia e mawhaiona e maua le lātou upenga te whai langi lunga o le Facebook ta ilalo le Pacific Justice ya ina te mawa tuai ele mo le link o na foi lunga o le tanto Facebook o Radio Samo ia le link e mafai na ona walu lava ilunga e fa tumu ia le pepa ele tele ni filio ya o le tele yo lo na taua ya o le filio fa pe mai lava tangat fa fela pe o mai foi ngi ya o vai le wa so ni o le anga na tanto tanto wa ta yo le Pacific Samo ina ia tue fa fo i tangata i Samoa pe a fai o le la o vala tu waso i nei New Zealand ia ka ke fa anongolongo tu a foi o le fa pe mai le mau le to tele i Samoa o ma ko wele fiang o foi New Zealand ngai maluru ia sa le ia auto ai tu antu se melele e fo i lanto e fa le io o le mafu angala na ta wai tele ia le fai o la petition ia polo saini o le tanto saini ngā lima le da fai lo antu le malo New Zealand le lo fa kanga ia sainga ngo mai ia ngo mangi visa ma le fia a feo tangata mai se atu ele so la cosa o yang New Zealand alela o mai sa o loto e au ma se visa ai fa pe fia tato o le ta o tanto tangata i tono le nei atu o ana fea na malanga mai ei mātua o mātua. Ia po o mātua. Ia po e to ina malero mātua. Eoi. Le na tau mai ni tau whainga luenga lua i tau le onu sfuru fitu sfuru vanu se fu. Ia lewa lua a whelua lima lewa tātou yini. O le vesili la. Ele i lava le nāsa o tangata Samoa. Ile ātina enga. O le malo New Zealand malona tamau ainga. A whai o lewa si i lunga i a tūlanga o tōwhia i ai alo matama whana wa Samoa e le ngati tonu o whaala putputonga tū maoti whaala putputonga ale malo ai whape fo i puwhai o malo pūlenga nu i pito nu ta i tasi o New Zealand la alisi mele whawhenga taini ai a whai ngi kala whamai ia o le Pasifika whamai o le backyard na o New Zealand ma Australia ia backyard i mo le whansela mon kupur karusanga o le visa ai a le talia e le toi maua mai o le menga ka o le aiafuri kams o le aiafuri ngo le melna o le avanto le tupe e le toi mau se refund le maua ma se visa
misi a ko mal fa la vele ai ia le da anga i lunga le Facebook na we le tanto link lena o le Pacific Justice le no le ngo o le page na le afo tom finga le fionga ia nai ia malana committee pe o tom fele na tanto fa me sul bon tupu isi en o le Pacific o le la ve tom finga tu ia New Zealand ina ia te tala mai le feitu to ina ia to ia wingi ko fengi me o vis sa warga kaia failong fa le faila na fa tau to fo i sa mo wa e fi ngofo i New Zealand le ila faila la tal sanga muli mulian ai o me io fa le fa fu sei wa me ka ki fi o mai ia i ngai se le fi sa uni ya ka ko fo me ia ga ka wi le o usei e breakfast in New Zealand ai lunch matina i o Australia mai sia kung. Buy one, get one half price on Crackerjack's fantastic range of fireworks. Available until 7 p.m. in store only. Visit crackerjack.co.nz to view the range. Last day today at Crackerjack, your one-stop fireworks shop. R18, T's and C's apply. Matau te whaia ni fo aroi le aso lava te fio mai ai i le Shine Dental. Ai inga whaapitoa. Matau te salia le Afterpay, Zip, Q Cards, whaapea wins quotes i le Shine Dental. E whaia fua whaatalanoanga ma le ACC i le Shine Dental. Le aiset tongi mo whanau i le bao le se furulua i le se furuwalu tusanga i le Shine Dental. Talanoa mai le tongi no le whainga o nifo e whaunga ai le Zip, Smile Now, Pay Later. Le aiset tului i le Shine Dental. A fio mai le 5 Great South Road manukau pe bala au le lua fitu ono fafa. Lua fitu ono fafa mo le Shine Dental. Avia maua sosa, Omega Ka, ia maloi moa, Omega Ka, salale tau mo fie, Omega Ka, fili mai loile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. Talo fa Samoa. Wa ule ne yo kasu tialu. Awal suia ngila wa le kio. Eva mai ina se fudu lima iva kolu. Amo Radio Samoa. Bevela Soyana foi le wosi, se lava ua e oti, se lemna oli sa pasui le au ngai au mai le na sala. Mole fa tali mai e po a e na te unga fai fa avale so ona vali la mo mutu ai le vali male fa e che le vali le da o me vali le ta se fe so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala so ya no foi le wosi se la va o e o ti se le na o le sa sui le o mai le na sala. So say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o le papio Samo ai o moni o si va le malama so o indu tu ma la fanga I want my way to say face so far me talanga pe why fear si fo i lava o le cha se lava ua e o ti se le nao ni sa pasui le au mai le na sala so e un foi le o si se lava ua e o ti se le nao ni sa pasui le au mai le na sala na 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 so say tafa so ina o si o nei tu si e vala awina ua tumolo ato ni mo si va rock and roll ai wanga lo ya o
yo Samoa e ua moni o si vau le malama lama O solo inu ui tua malala fanga Awa mai lo tua se fai so fa me talanga bea Pai fia si va foi lava oi le cha-cha Toi lava foi le osi Se lava ua e o ti Se lembra o li sa pasui le au mai le na sala Toi lava foi le osi Se lava ua e o ti Se lembra o li sa pasui le au mai le na sala
fa vi mai le tia mai le divang ola oli fa malo tuai le freng ai fringa wenga tole foi festo ai Samoa ma tu me ele tu me chai ya pu manu ye malela tu fringa wenga e luan tu nei tau le po ana nei e o la vela stona ola la fringa le vioga mulipola yo e Wayne Laus e mo jo molo fika ye male pikino le fana wa onga yo so isem fa ya onga ai halwe piki mai lau fana
whātala whātu I lau whaafonga angale nei tūla o le aso o tātou telefone ua mawhai ona tū whātasia e lau Radio Samoa. O loo whaau peanga luenga whaatino leo leo ma au nanga tau I puipuinga e tau fia leo o mai I totono le au tunuu o le te leo whala au whaasaina e pe una whaamaonia mai fo I le tau fia ia leo leo o leo o atu le tolsfulu ono kilo kalama o le mamafo o aisa o le cocaine na maua o au mai whaanana I totono se pusa la o loa. O le nei pusa la o loa na tau nuu mai I au kilani nei. Sa au mai Brazil e na fuafua mo se tansio pisi nisi. Whamatala le satini sinia o se leo leo so e whaapitoa Detective Senior Sergeant Jason Hunt o le vaenga o le National Organized Crime Group na maua e nisi o tangata whainga luenga ia pauta whaasaina na I tonu o ato o loo I lunga o le tele o loa na vatu I tonu o le apusala o loa. E iai le talitonu ngā malo le malo o ni ngai o inga o ta ua I le ngangana Peritania o le rip-on o rip-off importation. O lona winga o meto tia ma awala vaenga po kulupo lo whaatino ina ia soli ngātu la fono. E na nai pauta ma whala au whaasaina e au noa ma le sila fia e le tangata e ana ina o loa o lo au mai to tono pusala o loa. Whaamaonia mai e ala I reporti a le leitio whaavao maloa New Zealand ua ngalulu e nei leo leo ma paanga whaavao malo e tau mawhai e sa ili I lātou e whaso o tai I le nei mata upu. Ua whaafetaia e leli I sa atini sinia le au whainga luenga mo le whaaso tai ina o le lātou au nanga e tu sae mo le lātou mawaina o ia whala au whaasaina. I whaamaunga o nei pauta whaasaina e o atu le se fulu lua tesi maleono miliona lona tau au whai, ai o le fianga tele ua vave o na maua, ai le I o atu I tua. Whamaunia I reporti le toa tele o leo leo na whaanatinati atu I Great North Road I Avondale, o na o se mata upuna tūla I mai le awa uli o le aso lua o le neiva yaso, ina o maua le mata o tia o ni manuanga wa afiai se tangata. Whamaunia e to lua ni ali o tau fia whaapango tā nei, o le tasi o li e luas fulvanu tau sanga le matua, o mōlia nei le mōlianga o le whaatupuina o manuanga, ma le whaamoe whao o ai manua o ngaonga I le tino, po le wounding with intent to cause grievous bodily harm. O le tasi o li e tolsu tasi tau sanga le matua, o mōlia nei le mōlianga o le osfa inga tā tele, po le common assault I le ngangana Peritania. Na avatu le na afia I le whale mai o mero moa mo tonga fitinga, e na whaalia leo leo, mai o lātou sa ili linga I le mata upu e maasani le lei I lātou, o lo a afia I le nei mata upu. O whaalia le whaatautai o lātou sa ili linga msu enga I vaenga mai tū uma, o le mafua angana tūla I mai ai le nei o sfainga, ma le whao o manua. Mai luas fitu tau sanga o se lii ua mōlia I le talepe whale, e pe o nā awhia I le ofisa le tamai tai whaipule, le Minster ya Judith Collins, whamawina o le ofisa le tamai tai Minster o loo I le Great South Road. O le mea mata utia I lea mata upu o le mafua angana la vea ai lea lii. I whamtalanga I whaapena wala awane leo leo e sui le vaenga o fisoswani mua. Ina ua lātou mawane lea lii o lo sa vali I lunga le awala, po le afo le tūlai tasi le vaveau, ma o loo iai manuanga I lona tino. O lea na avatu ai loa o ia le whale mai mō tonga fitinga, sa fisilingi ai loa e leo lea talavou, I le mafua anga ua la vea ai. Na tali lea lii, na maua o na manua I lona taumawhai e ta lepere ofisa le suifai pule a Papakura. Whamaunia o lea ua whaatino suenga whaapitoa po le forensic examination I le ofisa le tamaita Minster. O le soe tu lai ai le ua mōlia le whaamsinonga whaitu mālo I manukau e tali I lona molianga o le talipe whale. Whamauina I reporti e leo le taimi mua lea ua awhia ai lea ofisa e pe ona tā ua sa whaaleanga ina foi. Ina ua asu I ai ni apa vali a o whaatino ai se solo te I luma ane o lea ofisa. E leo mai loa pe whaafewhea tono na awhia le na whaia le soli ngā tū la fono. Po iai foi nisi o masalomia I le nei mata upu. E paule meo mautinoa, ua alu le ali e tali ona molianga, ma ona manua. Ai tala muli o lo I tonga le tamaita I ko Vanasili, ya Dame Cindy Kiro, ma le lifo ma ia Richard Davis, ua whai masuio au te roa. I le whaamnatui no le atoa ngo le se lau 50 tausanga, talo na whaatino ta inga le malo tonga I lalo le whaamani malunga o whaavai, po le Tongan Constitution.
I le whamna tuina ai o lea aso tā ua I to tonu o le malotonga, o le ana awai atu le kovana sili I le ulua isua ino le ele mo se ngaluenga fau, mo le maota o le pale mene, ua whaingoina o le fale ale a o tonga, I le nofanga o tā ua o le laka I monu estate, o se ngaluenga o ua whamawina o lo whaipa anga I tonga, New Zealand, ma au se talia. O tātou talafona mo le nei tūlao le aso, whaafetai, whaafunga mai, tō whaaseifua. Tasilima I Watolu Amo Radio Samoa. Jalavan tu man tu ala kan tu le fana wa onga le tu wa onga le ria wo li malo te waiti a me o tu wa me le onga le ria so sa ya onga pole da sa e no fu le fali e ti ta vale ta wa le fa mo le lo fu spa tono le ta vale tono la inga sui o fu wa onga we si nou kom fa so me ai va ya me onga le tu e ma so enga fa I wo le fu tu sanga le wengene le tātou tala o le taulanga I anto le poana ni ma le aso a tāmo au kilani ma Samoa. Ko melo fisala vai taulanga I anto le poana ni o le angi malu mai fisanga malu o le ea I le poana ni mo au kilani sfulu tolu tikiri o le angoto le lai le tue tasi le bidu te le tula e valu I le poana nei. O le wengene le aso a tai au e o soane le lai le sfulu bidu te ai le ono I le tai au o mai e mātele ina langi le le taupitai e ora yeina I wanga I teimio le awoli a toai ma le fiafi so viliangi mai le aso a tai ameli tu I mātu I sai mo se teimi le awoli a toai ma le fiafi so e whaatala whaatu le a inga wome masani Samoa le wengene le tātou tala o le tau I langa I antu le poana nei ma le aso a tai amo Samoa o mai o le poana nei o le a iai I ana I timo e whiololo le mafa ai popo ini sino fonga fa pe ai dai wila ma fai tiliono yai ola vengo la so amo Samoa le a tolu va solo ai timo ma la va solo ina ta ape e ono fe lolo le ma fa inisio no fonga ola tulanga nai pe ni wing ola taulanga yan tul po ana ni mala so antaiao mo au kilani ma Samoa Yeah, TT the artist, Club Queen, DJ, all the ladies, 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 all the ladies. Drop, work it girl, work it girl. All the ladies, 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 all the ladies. Drop, work it girl, work it girl. I love to find ole ni esa Amakanga ese ole ako malilo Se ibai kuso ale banga pala Fafalau mapopoki mungala ala Ang faapuki nikile fingolau la Nangale upungo mupupo wa mga fafayay Singaman siya ngayon pogi makuha Ang mga kuha asa siya kong yung lau Sala kala akakala Diyos ay mo iyaka Masolid this is my life Ang po ile maumang Ko ang haing naluwe mo mama and papa Ese ale o pisa ese po ima umang Ape ang iya fay on time Akama sa ilaw Fanga sole resiko si aki umapulu ole fanga drop ayaw parse iko maraw tama winga na ole olanga ese umalava tangata ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama ikilunga elalo de work na kama sole resiko si aki ukaile maumanga alo unga idefa ariangana ukikara esa ule maumanga ego maila ikama ulengei au manga sole ego mailo ile uima yama jele pala emu manepe asa asalela oso igele maso le yanga de sole kama eva mai kuile oso ego wile le maso ope e akale fama ifika ikingo visa asa kama ipe pala ase yo fama kala le winga olenge kala kukusa ole ofisa ma ile maumanga au onga fili va ama wa fa bangu yanga enga kalopi ma uma ai ula pele ko hanga ole olanga ese una lava tangata ikilunga elalo
areangala ufikara esea ule manga ya maila ikama ule ngei au manga sole ba mailo ile uima yama Isape faima umanga Kausi ainga pe ola maka Ase koe fa longo mai kama ya kuma ipapunga ma fa ufangwa ngosili fa afe ange ule manga wa eke uile pala eke po ya enjoy olanga Ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si akioka ile maumanga Aluka amua mumai madepua Salua ole umufa akali le malanga Alaba makukueka maise au paka Wa uli paru sami headshot ile tua Belangi ya ingi kopaka magipa Lolo wangu moe vai ai kamaka Ngungu ile sami sole mara para Oka maiki Samoa mangu ia le malanga Ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama ekilunga elalo te work na kama sole resiko si akioka ile maumanga Alo unga idefa areangala ufikara esea ule manga ya maila ikama ule ngei au manga sole ba mailo ile uima yama
Timmy Ngula One Chile Radio Samoa le was full feet to laugh a minute to butai nailing to line tolu fat to sibai il sunga ya Victor le totomala nangale le tire world and auto limited while avole fa la loino le land to tua ya disi for fa bito all over beona fanga solo living as some war all about seen for le in November talo Victor malon ngalu ya se fo mawa malangi mara sunga mati malora kusa imaro sa imaro pinga le sura le ulo ya atalo ko la topenya sa mboy mota malawa mafita mayai ano la masa mala sia toto yoi ya foi sia asole la o malulu ina Victor sori ko singare afuya ya o me tawa o nai mo sina Paulo nei la foi na le taulang fa to me ko mai kamar le yanga ida hausa viki ko fo dalo ya o kama mai ko oi mare asalla va pe que tenga renga isa ya o sua como tu e mai yoi ya o le ko foi ko fa no ko pe un bang ko lo ver furu wow ya va ko wa so le furu so le sawa so sis o le si voi ma fu ngol furu o le mo il faltava le mo il fali ai malo si malo no sai Victor ma sino November e o tu lanta fu ya Sofia Fiolni tu sanga o ani fa to ya o fu ni vanga ya on Silvia pa yemal malo tanto tu ya kai ko mo mata no mata sile mata ko pisini ana tu nei taau ya suli masene ya pe outro sai mata pamu nei matasi lo tala fatasi ka ko piso tala ki suli masene o de ngalo lo aka tek ya point de penomo to ka tere so tia ka ko et ko ka ko pamu ponga yo lo aka pe outro tava de ngata ko de fonkesi LPG ya go so va tala i de sene penso che fiora con che si metto una battuta pamu o ngalo passa matano metto no tato se i versi per tassi allora lo battuto man malo lunga tato vedo sa mo soffa man malo ne verso o recchi o fissa o la morina battuto verso lo tabari yamato o le tato a farisinia battuto a tusi tassi di matto stama che vol fa le no sa ava per ko a fia però fu serve facino matto fu service cioè special service di tipo matto ta valle se mo lunga lava ava pe sia mose po uia tata no le so samo o so sani mo oi ia no facino per matole polilift o le lowing snopo po pas si sai da po se yut te foto tu mi vaso tato lo na le due sutala e vaso lo tato finance tu tongi tato class pero più fax fatta for le scanner e na fare tu lo fa vale mai o ia moria so transport ia to scanner fa la e gasta fuori lo molto stava fatto stava di foto stava di tuoi con la battuta fatta vale fai la lingua SUV lo molto to hypercars picchi up for winter Hilux Nissan a fa per con che so sai con che ilo stava di tuoi adesso fatto fatta vale se in su mai amaro la stelle ormai io lo che stelle appare sa con la matto fatta vale amaro che aspetta c'è oi ma sta fuori per fare vuoto nelle luci sale che stongia vedi mai tu para bando tollo batato pamu oi tollo vale tato farisilia ya mai uso voi sao per fare bengai se so sani mo oi vedi mai de no per masa telefoni oi va lo fitu fa tollo alu o le tato fatta o tato po wai se a ko se ki te pio o se sta vale lava mata masa sulima se pa sai do so vai lunga fai fanga tongi do tato finance na lo so kala de aso la kula vale vi mar po ya fa tino mare na lai men ya ma to a sui pa faro da vale con por ele me lenga ma to a company ile tato fa pa o mata fole tato farisia quanto to pa makas mo tato a fovili to tasi la to fitu a la po ava pene te ma o si dia pene se mai te o ka me ma to tato so palaya ta vale ne va so le huli da moto a 3.5 liter V6 se la fitu solo da so uma papi por que ya male a Toila ti toila lo sta vale na mode da sumo che lo fai ma definendo a far pensa tosta vale in sicura la rete ma per ere una per ma to per la sulla mo e stato stava fatto te sta torsi pe sta pe le fai in sport ya su ma si dei testi ma to per la poi tu mai in stasi che si solo fa peso ta ya se va a mo poi o iba a ficarsi con todo no fa però se ma numero ma no
wa iau falau inu Victor ma lava le manolo le poso ia le whiawai ia ma le toi la veli fulu o nā wa lata mai a so fiafia sunga ia Victor le tautum lau dangana le Tire World and Auto Limited i ona la lai luai o Tarasa i le se whaapitoa tala whiaunga le leimo o e malau sa ia malau ai ngai le riva tau o le wa luas fulu ma le tolu me du te bute nei le tu la e tolu.
mai o tafa musu musu mai I lo taringa si tau mai I tele for morning dia I ata ita awane I engalo ina ta fenga Mai uma fauna I tu pupea I aso uma Le fia vai oi le mana mea I tai mi uma Lo fate a pay Io ma fa Mo ona mo oilo au Ia so uma Ole sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatinga o me uma o te Pula, with a bit on the lot to the so sound. Never fire my telly, I swill on the low, ya or your soma. I saw say you live for a bow. Popular pinata, I might say shit up for no. Get him from ta, yo, limit to love. I feel no pillow for fat only person on la. Bola no for Yasakele, Kalwa Suma. So kill Sammy, you'll be enough about the Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Really kind, but it's really about not Bungo. So by you pick, I can pay you out of far. But not go to my father, now I come on a Maloya. Bakula in a Buka, the Kelomaya Ika. The swallow was silent when go feel the Pulunga. But after you so come afar, no la la. Well, my 13 Masuna, you know, sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatinga o me uma o te Ole sabi o maunga mamau o te tawa sa ai o whainga tamatinga o me uma o te
Deolela susuluma sulumiai Ayo folinga ata sineleva ai Otetawa tuile sunei avec fai muse Suine yongana tunei sunga ilula lele Se ufayo manga sala use abenga uwa mama Ilata wa mafutanga Chilo tanga taipeni na etele nete mane ese oile pelele mabaina ese Oe hola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ileti ofo ile poto Oe hola umasiofo Ya so fai so Se uwana unau iya ile noto Lau iwe tu sape fale Miliona fetu Sulu ese Asilava wele bele Winga tsa afia Beyo setu Faina jana materia Belangona pefa tukumai Ia so mabona ulo uono sabi Mafa atali tali se upungali maya Oyo la upani Lo ma amora Oyo wa umai Yo ulangona Leito foto fongo manemo fa au so songa Luloto Yo mana o totoe Te faya mo Eto be faya ta E faya mo fiena o yo Oe hola umasiofo Ya so fai so Sungai au maya yelo noto Ileti ofo ile poto Oe hola umasiofo Ya so fai so Se uwana unau iya ile loto Lau iwe tu sape fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo Lo fale na ua e matino Le fifa ya luma o uso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oyo la wangelu le te fa aluma Baby, it's a baya duwana ola Ole masiofo fambel bele rosione yanganga Ole masina, ole fetua susulu manaya Ole kitara malio oe o te fatu saina Ole se vai malu o sau ai tu fantasita ua ia yesu Bebe se fifia o angelu awawle lupa uamu Personality alone light up the room Just one kiss alone that make me a go boom Oe hola umasiofo
Ya so fai so Sungai au maya yellow noto It's your for ile koto Oh eola nasiofo Ya so fai so Se uana na ia ile noto La uri tu sabe fale Lo masiofo Lo masiofo Lo masiofo lo fale na ua e mantino Le fifa ya ni mauso Le ne ya lo fasa awina mailunga Oe ola wangelu le te fa alua ina manatu le mafutanga o e mahu
mana tua maita o tu mawita I lo fatu Boma ta te tala no ai Mamo sao se haso ta toi fiava ai Usue e fuli mai lo tua la upele o tele tu na oe Tamo sao songi o lau fusi I amana tua Josh tanto fila di vango la woli da wotoi se fulu tashi mala fa video to na tale wali July fa tale fa da dan to lo tanto tala mala Pacifica mala lang to peda bayel fil tua ya Miriam mala la toa pomari do so twila yele mala polglame o le malu ifale e pe o le fa tashi bayai el fil tu ya emil palamo le loan market manisi fo yo malo ya fa to tayele fionga ya le a to so mal polglame o ganga i fo faiva Ebol Jibidia, o lewo tonu mai stasini o tātou whaalinga tāua, wala vai le no silfia e lo tupa ia, ma lo o tau mamalu. O le vai asa wha ptola dei o le tuipui pui o le misela Measles Immunization Week.
O le misela o se wha mai pipisi a fia i le whanau wha pēr tangata mātutua. E ono tīnga ina i le tangata pe a le whaai tete. O le tala fia e mawhai ona fo ia le nei mai. E wha lua ona whai tui pui 2 doses o le MMR, measles, mumps and rubella. Mai iwa sifulwala iwa pasene le pui ngā oe wha peha lo a hinga. O lo yeini si e anga waa i le whaiafua o le nei tui. A whai e te le mai loa po o mai a o na whai lo tui. E mawhai o ne tanga i ane i le upenga ta wha i langi o le info.health.nz/measles. Mawhai o na wha so tai lau fo mai pos po o se whale tala vai. E mawhai o e wala au i le free vaccination helpline i le ovalu se lau lua valu lua iwa lua ono ovalu se lau lua valu lua iwa lua ono aua i te whaatali e wala au ni loa o le vaiasa whaaptola dei o le tui o le misela Measles Immunization Week e pui ei oe pui ei lau whanau ma pui ei ia le tau pi toro e se le tau o lea whaamanatu mo i tātu umai le leia le mao i mea le leia le voi le pui ia pe sili antu le pui nei lo le tau tonga fitia o i tātou ia stasi nā whaalinga tāua le utau mai le rivanga le aso i nau to iwa mi dute o na tālea o le intu lai wha Radio Samoa. Taslima Ivatolu. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. There's a story about a little boy who had a bad temper. His father gave him a bag of nails and told him that every time he got angry and lost his temper, to hammer a nail into the fence. That first day, the boy hammered 37 nails into the fence. But over the next few weeks, as the boy tried to control his temper, the number of nails he hammered each day became fewer. Soon the boy discovered that it was easier to hold his temper than hammer nails into the fence. Finally, the day came when the boy did not lose his temper one time. He went to his father and proudly told him he'd finally learned to control his anger. His father was very pleased. Then he told his son to now go back to the fence and start pulling out one nail each day that he continued controlling his temper. Many days later, the boy was so proud of himself the day he announced to his father he had finally been able to pull out all the nails in the fence. His dad said, "Son, you've done so well in learning to control your anger. I'm very proud of you. But now look at all the holes in the fence from your nails. This fence will never be the same." It's like that when you get angry and say hurtful things to people. Your angry words leave a scar, just like the hole from these nails. Afterwards, it doesn't matter how many times you say I'm sorry. That wound and scar you made in people's hearts is still there. Sometimes the hurts and wounds we make with our angry words are the worst kind. Yes, we should always apologize and tell others we're sorry when we hurt them. But our families and friends would be much happier if we simply learned to control our anger in the first place. Think how much more peaceful and happy our life would be. So if you have trouble controlling your anger, you can give your heart to Jesus Christ today, because with His help and power, you can start changing. You might start with small steps and control your temper 1 hour at a time. But the most important step is the first one. So why not take it right now? You can't lose. Just think a minute. Faafetaile tuale na tato tupuai Ina wana alofa fua Faafetaile tuale na tato tupuai Ina wana lofa fua ya te tato umane Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Ya pepese Alleluia pese Alleluia faafetai Alleluia faafetai Se funga mali na mai lo pen vai le ding vai ngau le woli e mal pese wa fai ngoina fa fitai ile tua le na me mai ta tu te ai tu lunga tuai e le polka la mina le think a minute more le ya so lulu mo se fa poponga tai au
tolu amo. Morian tulangang fa tang le tan tu tu mo le ma tanga mai la o le na le la si o le me fo le riva ngo le so ya o le wa tu le ma bala fa bidu tu na ta le o le tu la e fa o le galo tala I a tu o le Pasifika ma la langi pa ta le tu la e fa va ta si mai ai le fianga ya le ya tu se ve ma le por kala me nga ngai fo faiva por kala me le malu I fale o le MCL fi dei ma nga loi ya so ma tu le o le titi fai tama ma lu la singo tu o le dei fiafi Michelle ngā tui whainga malo longa o le poana ni ma o le galo au fuala au. Le tolo tolo I matautu ma le penisula mai molino le taitu pito ia pia si o utaulanga manaya e fe pula mai Sau o ata uma o fetu o le lani e sulungi ia umasia uhani a o masa bali bali le masina se I esu sulu ia samo no uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese matata gato tulele a umae mane ilano ole ni na o umasia ukele Ele mafai nama ona ngalo le tafe mali o mai singano lo ono ai tine matama yunga lona awala lau papa le masina se I esu solo ia samo lo uatulu se I fai mafia fianga ie mama atene matama olo sisi vai ma pepese